Yun no, naluto ti sidan tayo kakapsak. Adat ti ginisang nga sayote tayo kin ginisang tahong. Adat ti sabaw na dito ti tahong. Mantayon kakapsak. Sabaw, timas. Munang kasubo para kanyayo. Mangan. Timas kakapsat. Pareya. Ginisang sayote, the corn beef na. Kimas. Nakadungat tahongan. Pagat.
Jesus. Gimas. Nalpas tayo nga nga ng kakabsat. Nunayatan nyo ating video. Anyo liplipatan nga. Ag-follow ating page. And ag-subscribe ang YouTube ko. Vlog ni Indong. Peace and love.